Okwasem. Obi bi oso oni adanse da. Memempo obi ose mekwa ha ena me yesei na we yesei maame. Sa books no nyina yenkro so no. Okwasem. What you say? Okwasem. Because every year na say every generation be what the eba. Until this time, sa generation of 21st century no. Skadanya mekese otumfo no amuasi fom. Na petuda kumase sokoban petuda. Ehonu no otumfo na abesia oye adwuma. Wana na konwa kese na yedai esie. Enti onipa bia wo pe testimony. Ya ka dey for the testimony a. Obi o pe testimony no. Say ni panam here no. Woni problem ma. Wonya wadwe say ebi na wa wo problem ba wonyi ntum so wo problem. Say ni panam here no. Me po obi o wagi atinye wona komam. Wo se machini menye obi ama ne mo ameda. Manante nanso enema nko yie da. Say ni panam here no. Ontutu meka no omra. No omra me hedi otumfo sika dja mekase etumi yo. Me se ya da no eja be ya eja na mesoma ni D4. Na wo ba. Wo na be testify say dabi mako baby. Na ha say die ayesonko ayadutwam. Enti lady me se problem bi obi akuta bi on famra. Papa na say obi anwo a oba won chan a eja be fa ne sa. Lady dabi ameka asem bi say ya ka wo a the fruit of the womb. Odoma kuma na maba. Wow. What you say? Bosumo maba. Wow. Ensu maba. Wow. Tumi bia ni asase so maba. Wow. Wana boss so ni asase. Na nipa wo wi ase nyina wana boy. Wow. Nipa nyina fo odoma kuma mu na ba ye de a. Me mese mo odoma kuma. Oni pa bia on bia America sai awonti na ware ayenko besie. Esanso oni awo anase oni yefo wo benti. Da bia okọ anu asa. Ono num no okọ herbalist, okọ hospital. Che say aduro bi obeti bia no oba na ekọ. No we say problem in free oba no efree bema no. Wow. Once upon a time it was Wednesday. Near ya sorry ya pa sorry meto ana aja ka chem say obai. Woni bi so woni problem. Oba no betimi awo. Na mo ni kronwo. Na say aja how. Bema so ya nagu because of the fruit of the womb. What you say? Eti me catch you that sani bia won hwe me say. Saka won ko ade a emfa baby a. Doctor Maba say doctor betimi prescribe aduro ma wo. Ama wo yefu etimi womb na etimi afa ba. Me pa cho so odoma nkuma ni monyama anhye wo so. Odoma nkuma afa ni tumi amura say aduro no mo a. Doctor do baby everything will be in vain. Enti obi biara me dia me say me ntu okwa. Me di tumi na ye adwuma. Me dia nya raw. What you say? Nya hiri baba asam. Me dia eye tumi na me dia adwuma. Enti unya be gire agyanim say kim. Wo dia ne say brana baba for de ne bi. Unya ba for de a wo be hu na jansa. Wow, ye be bi. Enti me tumi say friend nipa biara. Obi biara wo won na fra me. Won na consult to agya. Church members nyina ana obi o pa ba bi afa. Na so onya ba bi fa say nipa ne mra. Enti lady say problem o ho na mu a bra. Say within inside the so ayedai to me can bra. Come for your breakthrough. Come for your breakthrough. Wow. What you say? Bra na do here die. Wow. When ya afena nya kasa dodo. Empene se kasa tenti we entop onko. Enti we nya afena mebe ha me ho atiatiam and I say no. What you say? Onim the phobia nkasa bebre. Na asampan so yedai. Etia. Enti obi biara of ozuso ha bi. Na busia declare no. Ya wo ne ketwa. O che say na na adre to no na no wa moda. Ane e de gari koto no. Enti because of say menimara menim ebre de gari to na na menim asamo a kato gari so. Enti abusua ni nyina say gari wanya do ba woda. E no ma nante anante. Papa obi abaline so hello. Okay. Hello. Ejashi dem kamo. Ka on so medo. Yes, hello. Fiesie na what is say wonu abusia. Ejana bele ye soja bi ade na be That's it. Tell you. Doctor catch me say on friend kro no obey no operation. Obey yes. Obey ni CS baby adro no de. Enya me kofre we. Omo na okwa na any operation. Ya bo mu sisi a ebra wodi fo kasa no. Famous me pacho. Fa video ni sa to so maye. Pacho hello. Hello. Lady, why are you living testimony? Get your free, me be your free. Doctor catch and say, the adro de nyaka satente, odi agura, wani akwani nyina betime wu. Na so pathetic.
what you say na janso aka kire so kwa wo so a ye mfa sika anya dai enka no wow ya ne kwada hospital I think Sunday and Monday wa ya na so abrabone nane so obi na ayo se akwa schedule dey mu ma pamna free ho ensi ye amen ba bomo ne na program ne bi to me kan bra bi okay enter fie nkase nkoyi enti no o ma bra na bra ba janim what you say that's right wow on Sunday I dance here by I'm saying last Sunday and Sunday we baba and no week I'm so be friend hello Hello. Good evening. Good evening, baby. I will cast free. Hello. Hello. Good evening, baby. I will cast free. Me do. I'm cast free, Ladina. Okay. Ana church members ni nyina oso bia na kuma motie onche na de. No kwasem. Na me ka sa me baba ko solo. What discover to ajansem. What total so. Aduma ni nkoyie. Was your being so say, and the jacket so be manage your contract. Wow. What you say? A bill show be as you. I just manage your contract because of South for the man here day. Oh boy, let me catch you say, it is illegal for heavens to come down unless someone prays. What you say? Wow, wow. And if someone gives, so be ma, so be PM in some osura, or so be a day. What you say?